Ure wari seneta wa kaunti ya Embu na nowe mukaririgite wa kiama kia Basleni Kivuti ni athumbitie bunene ndwere ya kujiritwe ciakago kaunti-ini eu. Kivuti ariuga mukenya wonthe ari na kioto kia gutura na gwika biashara ciawe ona aria kenda Kenya iji na kumeneria baria kuga ni bakunjira ndo agatigati Kamumbere na Mumiru. Ariuga bairi ba ini baturenie na thiri gwa kagita gakaraja na gutikio kibatere kubathurana nenduranirite rugonoru. Ure wari seneta wa kaunti ya Embu Leni Kivuti ni arombete ukiri na thiri guchokera ntere cha ciakago akiongera kwena kuunjirwa kugwitithwa na mbere. Sasa tuko na wakati wa mtu anakuja kuambia watu wewe kata huyu, wewe dunga huyu, na hao ni watu wameishi hapa pamoja miaka mingi. Na ugite rurijo rwa mbere na Miru irukarete kwamwe gwa kagita gakaraja na kwina batabo gweta na mbere gukarania na thiri. Mumeru, Mwembu, Mukamba, Mumbere, Kikuyu wote wanaishi hapa. Ni kweli? Ni kweli? Yule mtu atakuja kuambia wewe Njero kata Nyaga, shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Kiumia kigi kurukite igukujiritwe gasagasa ntere cha ciakago hakariba mbere bakenda Amiru kumaruka ku onto bwaretere wenyange kathomba na biashara weta thara enene. Na wambere tutaenda kanisani na tutaenda mbinguni pamoja. Na mimi kama waziri wa public service nitahakikisha hiyo imefanyika. Kumania na bo Kivuti nkurukini ajukite kanya kuriungira biashara thokone ya ciakago na kubekira inya. Maureen Kinya, Wero TV.